Mbache fe matabu. Na mu kwan ne tesen. Mbache kwan de enye kra. Me obi a metokuku wo krem. They say ye tokuku a ye nya ka ebebefa. This year the bopa eswa kwa abochi krum chenchinku kwa mari krum. Na utokuku no a bag ne ye 475 Ghana. Wasa yi 20 Ghana asada bopa aswa kwa abochi krum ana kwa mbara na chenchinku. Etima ya kachifo no ye di hu ya. So ko twis kan ba ansansi ye besa ma osika front this kokuo no ko office nyegusi ne oji ya na wato awi kokuo no so wato agu ho skasa ukozo so yesi fa kokuo ne bra kokuo no so aka ntimi befa akwani so abakar kokuo kachi nya skama no enti ya de so pa na kopo se yanka no kware edi yagu na to so biem eye enkwala ya ha ya mabun a mo ho ye din aka agric okombetimi aye esan light na okwan a enye ntino omu nyina tutu akotan krum nso ehu adwuma bi a omoye mo hwe se bidie ni guwe ma shi bidie boro so miensa ni ka atofo yen na enso ka ebebefa bidie ni tinu bidie nda so guwe ensa ma no ansa sisi ho yenya ka na befa esi atofo ne ba pa ombebo no ombekom se yaboka nti yesra aban no adum de mokwa chiri adum de yenimu semu ye asomafo pa eti nyame adom mo beduru hai ye kan de ye gitum se adom mo be yamaye ye kwan ne ye latene de ye sram ne ye mobo na menana abrewa mo bechichi kroi owu ye no ye si bia ne muguase ye tuni tropono so ne ye so ne ko asali krum ma mo hwe awrahosem me ba pani awoka na yere ye koso kwan so cheche kukuro tia esa darka na ho eba fa kwawu jamase ansa ne ye konkoko ne se owu a no nipa no agu se si aye wa obi ya dade tuni tu opono so ansa na ya so ne de nakọ lord kwan ne se mema ni ho a hwan ne beye de sa yesi Ghana no ye nka ho te madaroma mama empanifo aso nti na omomwa ye ne ye mobo owo ya kwan ye bibiam ya kam e bi se si ehwe enkwala fi akọ school ebi ko chechenku ebi ko abochi krom ebi ko kwa mari krom na acheche pa ne se ye no mo fa kwan ne so a na no kware kwoti aboa etwa nyansa hwa ye mobo ani nkrase etwa ye nwachia no ye mobo papa yes ban yes ye kan ya no keke mo ba ye me de se mo amatu na mo abedu ha na mo ahu na ye de kan se onyakopo onhyiram na o ma mo kwatenten efi mo mpanifo so ebesi mo nkwala so onyakopo nhia adom tv ene mpanifo se na ye kan ye de enim se mo be ye ebi se ye temo nka ya wares ye tie mo pa nti na mo kan nyina amanfo ka a mo ye nya ye te ti minim se adu ye so so de mo gidie se ena mo so ntini ye nsa beka medamase